Так, mı ne oyunca? Ya, Ne oyunca geldin? ne oyunca reklam veriyor otasın? Aa, işteyin dep geldin mi? Anam emne tansağa oyun dep geleceksin derdi. Malades. Atın kim? Ya, Atın. atım mı? Ne kılasın atımı sen işitini mi kılıver? İşte alasın mı? Men yaman işteyim ben. Siz aytın ben işteyirim. Так, мына кошогон рекламаларды ийилип, болду. концерт уюштуруп, о хотто туруш керек, билет жыртыш керек. Билети барларды көзөмөлүн жыртып, колуна берип, кириңиздер концертке, көңүлдүү кеч деп, мындай маңайын көтөрүп. Анан билети жокторду кассадан билет алыңыздар деп, мындай. Жакшы жооп берип, ушундай иштеш керек. Болду. Ошо эле? Сабырдуу болуп, күлүп жайнап, иштей аласың. İşteyim men өлө işteyim gelip işteyin деп келдим да. Анан мындай арганда адамдар келет, ачууңу келтире бербей, мындай 5 кол тең эмес дей туру, ошо сыяктуу да күлүп жайнап эле. Сен чыгармачыл адамдардын күзгүсү болосуң. Болду. Азыр Акчаны берсеңиз эле болду. Мен өтө сыпайы мындай жакшы сүйлөйм. Азыр сени текшеришибиз керек да. Иә. Сени текшеришим керек. Мен текшергиде көзүң Анжелика көрүнтамбы? Жок, мындай ушул жерден экзамен алып көрүш керек. Ошонтип айтсаң, мындай. Кээ билет, кээ балдар бар. Билеттен секин таразадан утуп коюп атат. Жо, мен ондай кылбайм. Сиз мага ачык эле акчаны алдабай эле берсеңиз, мен көп жерге барып уктай берип жаман болдум да. Мунаны карма. Ушул жер ход. Кана. Эшик. Кана. Эшик да. Ушул жерби? Болду. Жогоруда айтылгандай, билети болсо көзөмөлүн жыртып, колуна карматып киргизесиң. Билети жокторду билет алыңыздар. Болду. Күлүп жайнап. Азыр мен участковый болуп келем. Не болуп? Айылдын участковый болуп. Ушинтип келбей эле койбойсуңбу? Эмнеге? Башка эле адам болуп келбейсиңби ондан? О, биз карантинде тутулуп калып яман калтак жегенбиз да. Эмне кылды? Яман урат экен булар. Жакшына сүйлөп алып киргенде эле башка теп отургузуп коет экен. Ошого. Даярсың да? Даярмын мен бро. Күлүп өзүң карма, Мен азыр Майын. Айлыгын сүйлөшпөдүк кой, пакана. Сүйлөшө алайлы дедим эле да мен. Сразу эле башталып кетти го. Assalamu alaikum. Келсең болбойбу? Мен Aleyküm assalam. эмне болуп атат? Иә. Эмне болуп атат? Абжалдын 40 болуп атат. Көрүп атасың эмне болуп атат? Тамаша коюп окшойсуң. Сиз деле тамаша кое окшойсуң. Мен ишкерин карап, бир сыра көрүп чыгайын. Бардыгы жакшы, нормальный эле экен. Билет алып киребиз. Чө, билет алып неме болду? Эми звонияңызга ишенбей эле коюңуз. Жо, мен ушул айылдын участковый, мен секин кирип чыктым. Көрүп атам участковуңуз экен. Мындай эми билет алып эле законду сыйлап, мени сыйлап кирип чыгарбыз. Бүйрүсөм жазасы азыр. 50 миң төлөш керек сизге. Молодец. Итак эле мөл булакта кириттим да. Молодец. Молодецмин. Ушинтип күлүп жайнап туруш керек да. Ошо айттым го мен, сиз пулун бериң, мен кылам бардыгын. Азыр мен мас болуп келем. Башка Жок. Эми ал мастарды алдап койсоң болот. Көңүлчөөк адамдар ичет. Кыйтырлар куюп берет да. Ошондуктан мындай жакшынакай болуп, кыйтырлар түл аркага ташап коет десең. Майлы болуптур. Болуптур, кел. Эртерээк келиң, эй. Арт жакта жүрө бербей. Барына чексиз. Барына чексиз. Алейкум ассалам, эйлен. Кандайсыз? Кандай? Жакшы ака, өзүңүз тынчсызбы? Болбой калыпсыз го? Кандай? Жакшы ака, өзүңүз тынчсызбы? 20 сом бар. Жок, ичпей эле жок, мен өзүм зорго келдим берги иштейин деп. Канча? Өчүп калып эле. Максат котуң? Концерт болуп атат экен. Болуп атат, айттык. Мен кирип чыгайын. Жок, билет алып кире бериң ака. Гладиатор болуп калыпсыз го. Билет алың да кирип кичине.
Girip çıkayın. Koyun hem bilet alıp giriyorum. Özünüzü karma baka. Oh. Ne? Türtünbö. Türtünbö da men bilet alıp girin men nereden işte otam dep sizge ayta otam baka. Ben bul ayıldı karmayım mı? Siz karmasanız men türtön bulayıldı. Var bilet alıp gelin. Toşunuzu jaya vermeyin. O cengeme varsanız konsept koyup verin. Молодец. Молодец. Şunday oluş gerek. Молодец. Şunday gülüp çayına bir kıl oluş gerek. Gül tamga meni. Hazır en apaslığına geldik de. Nige jingalaş çıkasın mı? Çok. Kız bolup çıkam. Aman. Dayı kız can emessin mi? Aldap koyuşat da. Men hiç kim aldı elbay. Pul verseniz ne oldu? Men kızlarga opsun men sezim ölüp kalgan. Az kız. Ne olsan bilet al. Ne kıymıldı öyle? Tuvalet kanun geldi abi. Qandays? Жақшымын. O'zingiz cho'ng sanamkin ha? Erkektin oğzu çoğ болады. Töt çaygan oğuz bolбой мынанда. Erkek менен eşektин айырмасы жоқ эле болуш керек башта. Ке мага сын такпайм, не болду? Проблема коет. Jo'nimchi. Ne oldu? Konsertga kirib chiqaychi. Jo bilet alıp giriyor kardeşim. Konsertga kirib chiqay. Kem sipalamadı bilet al daha girever. Ben işteyim. Konsertga kirib chiqay. Müzik var demem he. Bilet al. Hadi bakalım. Konsertga kirib Çak chiqay. hemen kardeşim bol dedim. Tamaşa tura. Bilet al daha giriyor. Hı, Bilet al çek. Ya akıl etsin cayında sen ne? Ey kişi. Ey bola. Kızdı vurbaydan. Ben ayttım mı sana başında? Gel öyle ışkalan alasın. Молодец. Anında makal var lan o jönüle turgan canıştı. Bayış geldi bir saydı oluyor. Azamatsın. Azamattım ben özü. Öttün. Boğa. Öttüğü tuğanlar. Ana. Bak. Emin Bey. Ha. Sen şu yerde işteysin. İşte ha. Ben hazır girip, bu şudan var o biz menen işteysin. Ben hazır girip konserte karılaşayım. Aha. Sen şu yerde turgun. Tuttun mu? O. Davay. Bak bilet al gir başlayalım. Hiç problem olmadı. Bilet alasız çıkıp başlayarız. Yok, sen öttün. Oo. Öttün. Ben hemen girip konserte başlayın. Sen şu yerden jılba. Bol. O bilet al gir başla. Qanday bu ne? Ya bir 10 marta qaytaladım ya. Neydi? Ha? Ben şu yerde işe seni aldım. Oo aldınız. Anan ben seni şu yere koydum. Oo koydunuz. Seni öttüm. Öttüm ya. Hemen ben girip konserte başlayın. Ha? Ya. Konserte girip başlayın. Ya tam baş bilet al geç. Ya bir kız bol gelesin, bir bilis ol gelesin, bir mas bol gelesin ne? Cindisin mi? Oruysun bu. Cemne eşekten çıkıldın mı? Biletini de al başlayır. Sen Evet. kim bir şey dedi? Geldim. Gelmek dur git. Ana sen geldin Turu. Geldim benden. Bunu ben sana karmattım. Ova karmattım. Buna hot dedim. Ova. Turu He. öttün dedim. Öttüm dediniz. İşteysin dedim. He, işteyim dedim. Ben girip konser başlayayım dedim mi? Ova. Bu ne hangi konsertin? Resim açıp. eyes that you Балам қолама қанатмадым ай. Қоса алыңыздар. Сіздерден жүрегіңіздерден орын алған Тынар Құрбаналиев. Рахмат, разумыз.
Öçeşmey yok. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum hurmatlı. 3000 yıllık tarixi var. Ordolu Oş şarыбыздын turgundары, hurmatlı gülkü görmandары, satira sүйүүчүлөрү, sizler mene şunday bizdin çağırmaçılıkta tapkan enimiz, talant enimizdin show guesti toyunda sizler menen жүз көрүшүп жатканыбызга Kudayga ming mertebe şükürçülük aytalı. Allah Taala uşunday күнгө жеткиргенине, көргөзгөнүнө şükür. Konsertke hoş gelipsizler. Assalamu alaikum. Rahmat. Rahmat, mo'tike turgandарды көрүp, ушунчалык суктан отам, мошто көп путана туруп калыптыр деп мындай. Аман эсенсиздерби, жакшы отурасыздарбы? Бүгүн эми ушул Талант Инвесттин чыгармачылык кечесине келип отурабыз. Тушо кести концерти. Талант каякта жүрөт, аке? Келип койчу, Талант. Мынаке. Мынаке, азамат. Аяғы шу. Талант чыгармачылыгы ийгилик болсун. Мен негизи Талант Инвестти мен акыркы 2-3 жылдын ичинде гана көрүп биздин концерттерге катышып неметип баштадым. Бирок ошол биздин арабызда жүргөн инелерибизден эң мындай ушул чыгармачылыкка, кодулдукка мындай чыныгы өзүнүн мындай эмесин дидарын коюп, аракет кылып, колунан келишинче аракет кылып иштеп аткан жигиттердин бири бүгүн ушул Талант Инвест, Таланттын чыгармачылыгын сыйлап келип отурам. Талант чыгармачылыгы ийгилик болсун өкөм, аман бол, бала бакараң менен, бар бол, дайыма ушундай. Мына бүгүн сен залың, концерттик залыңда мына сени сыйлап момтуп зал толтуруп келип отурат. Жана Абдулла кече алып сурады, концертке бардыңбы деди. Бардым десем, эл кандай деди эле, эл батпай тике туруп калып десем, сахары 17ге көтөрүлүп кетти Абдулла канеке. Так что акең сахарын көтөрүп жүрөр, ишиңе ийгилик болсун, аман бол. Анан сага конверт берейин десем, кайра ойлонуп атам, сенден кайтабы, кайтпайбы? Бере бериң да эртең эле концерт коебуз го. Ишиңе ийгилик болсун. Анан тиякта белеги сен бияка мактан алып чыкпай эле коелу, Баягы күнү немеге Кочкор атага, Нокенге тойго барсам бирөөлөр желек жапты эле кичине келип калды, ошону ала келдим үкам сага. Азыр өсүп кийгизем аяктан. Мен азыр эстеп көрсөм, Таланттын шоу кести концертин эстесем, туп-тура мындан 22 жыл, 21 жыл мурда Рахман агайыбыз алып келип ушул 5 жигитти ушу жерге коюп, биздин Тушо кести концертибизди кылып, Бешилик театры деп ачып, ушу биздин шоубуз дагы ушул жерден кесилген. Өзү эркек баланыкы көп жолу эметилет экен да, ошо. Шоусу кесилет экен. Кесилет экен. Анан жөн жүрбөй кой текен айта берсең дагы кесишет экен. Ушу эми жакшылык күндөр болсун. Талант деп Талант Инвесттин атына заты жарашкан жигит болсун. Негизи ушул Кыргызда атты койгондо ушул негизи ойлонуп коюшубуз керек экен да. Мына ушул адам ошол атты көтөрүп жүрө алабы, жүрө албайбы? Атка карап мындай адам инсандын эмесине карап коюш керек. Мына Талант деп атына заты жарашкан. Таланттуу жигит. Таланттуу болсун деп Талант койгон экен. Манас деп ат коебуз го. Мына Манас деген атты көтөрүп жүрүш дагы ар кимдин колунан келе бербейт. Мына Манас деген атты ушул бизде өзгөндө Манас Нияз деген улакчы инибиз бар. Мына ошол жигит чыныгы Манас деген атка татуулуу жигит экен. Мынакей Манас Кыргызды бүтүн дүйнөгө таанытып койду. Бир ат менен эле бар, баса калган деле жок, бир жерде өрттөп берген деле жок. Өн көчүнө креслосун жулуп алган деле жок бечара. Бүтүн Кыргызды таанытып койду мынакей. Атты койгондо. Мен бул ижазда келгенде ушул Ошто квартира жашап атып бир жигит менен таанышып калдым остановкада. Шерхан экен баланын аты мынакей. Шерхан. Шерхан да оңой ат эмес да, Шерхан. Шерхан турат остановкада жетим, кайып майкачан арбак. Ойлонуп коюш керек экен да ошо. Жаш балдарга ат коебуз го, мына айрыкча аял кишиге. Негизи Кыргызда өзүнүн аял затына таандык сонун аттар бар го. Анара, Бермет, Ширин деген сонун аттарыбыз бар да. Жок, аны таштап атып эле Европаны эришип ат коебуз да. Кече жакын айылга барсам бир иним кызды болгон экен, кызынын атын Аэлита коюптур.
Mınaki. Ayelita. Melesek ayelita dile karita durau. 83'te kampir get odat. Yine atınız kim de hayır nerede ötü götü olsa şehirde. Atты да мындай койгондо ошондой эме карап коюш керек экен. Мындай шаарлыктар башкача ат коёсуздар да мындай өзгөчө мындай угулбаган аттарды коёсуздар го. Альберт деген аттарды көрөм мен шаардан. Альберт деген чал көрдүңүзбү апа өмүрүңүздө? Альберт деген чал. Альберт. Атына жараша заты болуп калат, айтып атпайбы мындай. Насик аттарды коесуңар го, эмне дейт? Мируел деген аттарды коюп коесуңар. Же эркек эмес, же кыз эмес бир аттар коюп. Атына заты жараша болуп калып, шаарда чоңойткондо да башкача чоңойтат да шаардын балдары. Кечке жанагы неме тебет, эмне эле? Ролик тебишет, а? Нерге чейин кийип алган. Доңуз өзү 9 окуйт тепкен ролик. Кечке ролик тээп жүрүп басканын көрсөң, Айнагүл жеңге окшоп басып калган. Үйлөнгөн тойлоруна барып калабыз да тойдо. Баягы күнү бирөө үйлөндү айланайын. Үйлөнүп аткан баланы şu жанына барып айырмалабасаң, белгиден айырмасы жок да. Хол нечке. Мына кечке канки тебишет, ролик. Айылдын балдары бечара 3-класстан баштап айылдын баласына түйшүк башталат. 3-класста мектептен чыгып барып сумканы коюп атөлөмдө. Жумушка ишке жумшайт го сырасы. Бир жумушка жумшаганда бечараны 4-5 ишти бир бүтүрүп келет. Сен эсиңиздерде мындай. О, тумушка чыгып аттын арканын жылдырып кой бияка дейт, аркандалган жеринен. Атты аркандалган жеринен эми жылдырып келесең, торпокту колоттун башына айдай кел дейт. Торпокту колоттун башына айдап жетип жүрөсөң, эшектерди ылдый кубала бер дейт. Эшекти ылдый кубалап түшөсүң, түшкөндө ошо булактын моюнда челекте суу бар, ошону көтөрө кел дейт. Мынакей. Уже бошой элексиң да ошо. Кирип келет кашанын этегинен тешиктен кирсең, көзүң көрүп баштанбай ошо тешикти оңдоп койсоң дейт. Мына ошо туран кайра ошо жерде оңдо, анан кайра кирип келет. Өтүп келесең, куураган шактын түбүнөн эңкейип келесең, эңкейбей ошону кыйып өтпөйсүңбү дейт. Мынакей. Чыйрак. Бияк шаардагылар канки тебет. Биздикилер эмне кылат? 3-4-класс кичинекейинен баштап бизде канки деген түшүнүк жок бечара айылдын балдарына. 1,5 метр клёнка мына. Шаппай баласынан ошол жерде кармай. Урган бойдан бар тажыбекен качасын трак этпеш кирип кетет нар жака. Бечаранын кашы көзү жарылган, кашы көзүнө арман кылбайт. Буйнун куртка жыртылды дейт. Мынакей. Кыргыз ушундай бир дүйнөнү таң калтырган эл болдук да. Бүтүн дүйнө жүзү Кыргызга таң калып атат. Эмнеге? Азыр бүтүн дүйнө жүзү боюнча пандемияга байланыштуу тойлор, концерттер бүт токтоп турат. Бир гана Кыргызстанда той, концертке байланыштуу пандемия токтоп турат. Анакей. Майрам, Кудайдын куттуу күнү майрам, а? Кудай ошого жеткирсин. Ого, карантинде şu toydan jadadыктай берди келе, карантинди сыноо үчүн берди эле Алла. Кошунаң эмес, аялыңан шекшип жашап калдың го. Бурда бери карап жат десең, нары карап жат деп атат. Мени көрө элексиңби деп атат. Аялың туалеттен келсе секен айланып өтүп кетет, жанымдай болуп. Өзгөчө майрамга бай мамлекет бизде күндө майрам, күндө той. Күндө майрам, күндө той демекчи. Майрамдан өзгөчөсү мына эртең 23 февраль эркектердин майрамы келет атпайбы? Бул өзү ушуну эркектер мындай кылат экен, мына врачкалар залда инилери турасыңар го, ушуну 23-күнү берсең, шаарды карасаң, ошто врачкалар кайып жүргөн болот. 23 февраль. Жок, ал силердин майрамыңар эмес, капалуу болот врачкалар. Ал мына залда отурган акелерибиз, абаларыбыз отурат го, Ким армияга барган болсо, ошон майрам ал. Армия эмес, өмүрү военкоматка баргандар кайып жүргөн болот го 23. Ошол армияга качып барбай калгандар бар го.
Oşalar neme kıldılar? 9. Mart'ta bayram kılıp alsaňar bolat da. Jetsin kılıp ola, jetsinden barıp çekin 8'ine ulanıp ketesiňer şonlara. Bayramdın özgöçösü, en özgöçösü muna 8. Mart. Özgöçö bayrama, göçöde gül götörgen adamlar, birin-biri kutluktagan, jenge bayramyňyz menen, apam bayramyňyz menen, apam bayram menen kutluktak koyun dep, gül alıp ketip atam degen toltur adamda. Şu pakan bayram eken dep ketip atkan erkekti men hiç görelekdim göçöde şu. Beçere kırgızdık mı erkektik mi erkektik. Yani böyle Cuma Kancar magazin ötür arkasına oturup, "Kuy buna da razı taş taş." Kuruttan jalap alıp, şeşte oturuyordu, kum koyup. Ayımlardı 8. var bayramı özgöçö. Ayımlardı prezident kutluktaydı. Esinizde de şu. Prezident kutluktaydı ayallar de. Erkekti mektebin direktörü emas, kara olsa hem karabay erkekti. Özgöçö bayram. Emnege sebebi ayal zatı oşon nersege tatıktуу jaraşat eken da sizlerge. Jaraşat eken. Sizlerdi kanday maktasak jaraşat eken. Biri ayalın şunçalık maktayt eken. Ayalım deytken altınım sen düýnöde en sulu ayal zatı sensin. Düýnöde senden ötken sulu jok. Tamaktıdagı daamdуу jasaysın dep ayalın ayay maktayt eken. Özü bul janwar ayallar janwarda kom da. Cem negiz ayal zatdan makta şun dedi kendir. Tamakты da daamdуу jasaysın dep göýösü maktap жүрüp, bir günü göýösü davatga kettir. Taksir 40 günge. 40 gün davattan gelgenden keyin ayalım maktabay kalıptır. Ayalı taň kalıp suraptır, "Janım, siz davatga ketkenге çeyin meni sulusun, tamakты daamdуу jasaysın dep maktaçy eleňiz. Emne davattan gelgende meni maktabay kaldyňyz?" dese göýösü aýtatmış. "Keçirip koy kampir, bunu şariatda kalıp aýtkan bolboýt" eken deýtmiş. Ayal zatı maktasan da jaraşat. Tarınasyňar. Ayallarga göýnöktün türü-türün çıkargan, erkeke türü-türün çıkargan emes. Emnege çıkargan sebebi ayal zatyna jaraşat. Muna karap görüňizler. Sonda da muna jeňeňiz garaň aka. Karançy. Özüňizdiki? Akaray beriň, nesini oýnaýalasy? İçine sögede çiğetti menen sekretin ben açmay oldu Bekin. Bekin'e otursa dep. Özü başka biri menen gelgenler onu aldığın meslarda uşular oturat da. Arkamdan tanılmayt dep koyup da. Buna kanday sonun jaraşat da ki buna jeňem yupkası kanday sonun jaraşat da ki. Hem şu yupkany siz giyip alsanız jaraşar aka. Jaraşpayt. Tura, atıňyz kim? Ya. Jirege, kayaktan geldiňiz? Nokattan. Tınsyňar o nokatlar. Vay bu kalar tapdyňar bu. Şu ötken yıl nokatlar üçün öte kıyın yıl oldu çın. Beçereler mal urdatdı, ortada doğuş urdatdyňar ha şu. Şu hızlı yol yürüşken şu. Taw joğuňar tawulsun. Buna zirek hem qarap bunu. Jeňem yupkasyny göz giyip algan bolsak, o zirek menen tınar aynyp kaldyr dep aýda. Turab jeňe. Ha? Öyle. Asiler bizim şimdi 25 yıldan beri giyip yürüsünüz bile biledi o tavsiyelerde. Tarına doğunçularga, ırçılardın bardığı tek ayallarga жазылган ırlardın bardığı. Emnege sebebi ayal zatının atları ırga mындай uykaçtığı sonun çötüken da. Uykaçtığı sonun çötüken. Buna misal üçün İbrahim Yunus degen agayız var. İbrahim agayısının bir ırı var go. Bakıtqa tolgon gül mına. Bakıtım sensin Çınara. Çınara İbrahim Eköyüsünün gelinçegin atı. Sonuncu raşada mı? Bakıtqa tolgon gül mına, bakıtım sensin Çınara. Şunu erkek arınap görüp ne olat eken? Bakıtqa tolgon gül mına, bakıtım sensin Kalmamat. Tovatsan o şerde. Bir Murat Aliye'den kız huzur aytko, "Mahabatım, mahabatım gül bolur." Mahabat ayallar zatının adı da mahabat. Şunu erkek kişilerin tacivayım da atsan ele. Şonun için ayal zatına
бардык жакшылыктар жарашат. Аял затын макташыбыз керек экен. Ошон үчүн жалпы залда отурган аял затын Кудай берсе албетте эмертең 7 марттан 11 мартка чейин Абдулла экеге ушул жердеги 5 күндүк концертибиз бар. Пайдаланып айтып алайын ошол жерден. Атайын аялдарды куттуктап 7 марттан 11 мартка чейин ушул жерде концертибиз болот. Анан ошондо айымдарды өзгөчө майрамыңыздар менен ошондо куттуктайлы. Ал эми азыр мен залда отурган жалпы биздин агаларыбызды эртеңки келе жаткан 23 февраль майрамыңыздар менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман, чыгармачылык топтун атынан, үй бүлөмдүн атынан, кошунам Абдыбек аканын атынан баарыңыздарды куттуктайм. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Дагы бир жолу куш келипсиздер концертке. Рахмат сиздерге. Так, азыр мындай кылабыз. Эми сени элдин астына алып чыккандан кийин бир аз талантыңды текшериш керек да. Кел азыр ушул жерде эле экөөбүз аял эркекти ойнойбуз. Аял эркекти? Ооба. Сен аял болосуң, Кимин аялы болом? менин. Кой, мен анчалык чувствосу өлүп калган аял болбойм. Жок, кыскасы экөөбүз ойнойбуз да. Болду. Жашоонун чагылдырабыз, артисттердин жашоосун чагылдырабыз. Мен гастролдон келдим, акча таппай келдим, сен үйдө олтурасың, акыркы унга нан жасап, балдарды кыскасы багып атасың да. Жолук мейли болор. Бир жолук барбы? Кимде бир жолук бар? Ашыкча болсо берип туруңуздарчы. Апаларыбыз двойной салынат го. Ана, өзүңүздү ичпеле калбай калды го. Aynen hem buna jolukka bunu bölüp koysa bolat ko. Azır mına öz negizi uşunday jolukta salыныш керек да. Azırkı gelinlerin salgan joluğunu görsen juka. Oşonçan alar mınt biratты çakçаңdapчы. İlgerikiler mınt ergen emes da. Mına menen kıymıldap gör. Muna ana karang emi. Adi alacağımın kanday ol. Muna ana karang. Ama gelin bolsana biraz ya jüdөгөн gelin bolat eleng özü. Minti bile taşap koysam ne olacak? Anandik okşap kalam. Bunaсын berip koy. Sen meni mınday karmat turgun. Mına mikrofonu karmat turgun da. Men salıp koyun sağa. Bayağı жаңы келген gelinlerdi çoğ enemiz oturguzat ko bir 80-90'a çıkan çoğ eneleri oturguzat ko. Emi kızım, taş düşkön yer or bolat deyt kızım. Hayla neyin deyt. O. Sadat degen ejem var, loşa okşap ben. Toktap tur. Öyle mınya kaylanıp ketdi ko bile. Bunalar baya Kamaz'da lab oyunda oturgan olup. O zor eken gayra, bunday çaç koksa obraz veretken mi? Eme de ündüşkege okşap kaldın da. Eme turup durun buna Wi-Fi'da açıp koyun. Bu şehirden turup cindi melan uğasın da. Tamam yaka taştap koy. Çok Ya bol be kalat. Bol be kalat. Kız düşündün ha? Ova. Dayardan. Kamır kılıp durayım ben anda. Ova. Yektik karayın oyunu bizimkiler. Kanday? Gel. Geldim ne настроенияң жоқ? Varsın bu. Turam kaldın da. 3 aydan beri ayakta жүрөсүң. Geldin de 200 somdan 400 somda ekvetine çaptap al. Ова. Үйün бар mı senin? Mına turat koy екі этаж кылып салып койгом. Жашай бер да. Заңгыраган үй салып койгомун ga. Oşa zangıragan үйde zınkıyı ölüp kal, uktun mu? Ha? Men oylap olsam da gana o baldarın oylap koyuyorsun. Ha? Kiçineke balan ata. Jaş balak atan ölüp kalgan desen işenbey etken. Oğuzuna karap söyle. Anam bir asmana karap söylep atan bu. Ya sen tilin jaman açı olup ketти. Mine de olup ketti. Tilin açı olup ketти. Hı? Yemin açı olup kaldı. Ha? Jaş kesinde çıkar ele çıkar. Çıkar ele çıkar degen kim? Ha? Söyleyiverem, söyleyeyim gel otur. Kayakta boldu, жүрөсүң. Bolboy mu? Toxtat. Toxtatboyum. Malçat. Malçaybayım. Boldu. Bolboyum. Toxtat. Toxtaboyum. Boldu. Toxtaboyum. Ne oldu sana Niye? Say olamaz mı buna ne? Say. Say bakalım oşalla kaldı le say. Beşilik menen say. Vilka menen say. Say elve kaldın da armanda kalıp ketme say. Boldu. Say.
To'xtat. Say. Obrazdan chiq bo'ldi deyim. Ha bu. Aytpay qo'ysin. Men sen og'aying bo'lammi? O'sha og'aying bo'lgani uchun siylab atam. Yerim bo'lganda davni ko'mib qo'ydim men o'tirib. Rahmat aja. Joluğumuz çoğun joluk bolsun aja. Buyog'ina 5, narog'ina 15. Tak, endi жақсы. Negizi son oynadın hozirchi. O'zi negizi sen kimsin o'zi? Men bu? Ha? Men terroristman da. Terrorist? O. Qandaycha terrorist? Bak can janivorlarni, odamlarni o'zimday qilib turayman da men. Paradist desang. Shunday. Terrorist. Tak, jonivorlar turaysiz. O. Gel anda jonivorlardan boshlaylik дағы. Eng kichkina jonivordan boshlaylikchi. Qaysi jonivordan? Chichqon. Bak uydagi chichqonlar. Eng kichkina chichqon. Masidan chiqib, shugayna bo'lib turgan chichqonlarni ko'rgansizmi? Mintet qo'yib. O'xshashdi? Молодец. Дағы qanday jonivor? Дағы? Nima, tuvayotgan echkini turayman. Boshqa yo'q-ku. Men ko'rgam da. Al echkilarga borib yurgan, charimin tuvib qo'yib, charimin juraveradigan shuni. Ha? O. Gel anda qani ko'raylikchi tuvayotgan echki. Ya anısıдағы мейлі, нар жақта теке көріп қалсачы, ал деле мындай жан атышат ұқсайды. Минтеткен текелер. Tiling vibratsiyadan ham tez ishlaydi qo'y. O'xshashdi. Daha qaysi жануар тура берейін? O'zingga o'xshash jonivorni. Qaysini? Eshak. Bir şart menen. Qanday? Siz urg'aч eshak bo'lib turasiz. Rosa jiltiragan eshak bo'layotganda. O, bunday chaqış aynagan. Başladık mı? Ketdik. Kedav qo'ychi. Eshak ve eşek ham öğüşe veretken da. Qo'l alishgandan keyin o'sha o'rətdi. Bola, eshaging bo'lmaydi, buni onim, ne buni onim? Bul mu? He. Bul kuyruk. Küç kelgende liboy jerin tika turadi. O'xshashdi. Daha qaysi jonivordi? Yo'q, jonivorlar bo'ldi. Endi bunday qilaylik. O'z-o'ziga qaytaylik дағы. Qo'dullardan ustatimiz deb qo'ysak bo'ladi. Boronchi Qudaybерgenov. Jana qaydasың degan ырын азырға чейин уып қалабыз ғой. Ошодан bir kuplет, ha? Qaydasың sen tavalan bu? Bilesin bir tilektin. Adaştırdın baralam bu. Uyku görmey gün öttü. Oh içim. Seniki jana tuvayotgan echki deyilib qoldi bu. Молодец, o'xshashdi. Endi gel, azirlar ırdap ketdi. Gulchigit Satibekovdi. Urbayып ekan, ha? Mursamdaydan ketib qolamiz-da, ne? Chaqirib qo'yasiz bu yoqdan. Bir chaqirib qo'yayın, ha? Oh. Qirg'iz Respublikasida emgak singirgan artist, qo'lcha to'solamiz. Gulchigit Satibekov. Rahmat. Arno konsertimizni başlayız. Sarı çelek gölдің boyunda. Sene köbüs tündün boynunda. Bir otursak harman жоқ. Kol çapkanlar minge çıksın. Rahmat.
Kol çappaganlar aytor köp yaşansızlar. Özüme kara kastım şimele jakşı jaraşatız. Çırgap yaşa, kenen yaşa, büyük yaşa. Rahmat. Daha kimdi? Ha Turava'yla koya taşıyım ha. Oldu. Ben çeçiniyorum az. Jo, ушинтип силер кол чаап муну олуктуруп коет экенсиңер. Анан бул эртең концерт коем деп чыгат экен. Анан концерт койсо эч кимге келбей коет экенсиңер. Анан бул банкрот болот экен. Акча иштеген Россияга кетип калат экен. Anan gelip menden akça сурайт экен. Канат, мындай кылайынчы. Кел саясатчыларга кыскача кайрылып кетели. Алмазбек Атамбаев. Басып келгенден бери турап берчи. Şerdenle başlayın. Ушул жерден басып келер. Kuday kolday, mağa şenip koymuşlar. Kuday kolday. Mağa işen beşenger, şoket hoşuma işenip koygular. Ben kanyaktı, canele içip koyam. Aşoke ağınan içet. 26 Mart'ta Soğranbay Ceyinbek Ököz olturganmış kanyak menen arak içip. Kalk deşe güvelerim barda gerek bolşoç. Rahmat, Kuday kolday. Rahmat. Soronbay Шарипович. Ne olur bir Memleket oyunu kuvadan. 5 yıl murun kıykırmay kayakta жүрдүңөр эле. Мен кыргыз элине айтып коеюн, 21 вопросум бар. Мен мына талантты балапан кезинен бери билем. Берки келсе айтат. Соке агынан ичет дейт. Мен ичем туугандар. Мен міне адам эмесминби? Мен кеттим. Rahmat. Молодец. Кел эми кайра өзүбүзгө кайтайлы дагы, агабыз, Санжар Бердибеков. Çakır koybaysın. Чакырып коеюн, Muzikasını berip koysun ha. Ооба, алдыңыздарда Санжар Бердибеков. Кол чаап токтолобуз. Onun çetine Çat kıyval, mazza kılıp oturmuşlar. Bir böylelerde gangira böyle. Kandaşlar anan ki? Gamaşlarınızlar çoyulup kirtilvayla jirasızlar mı? Fak! Fatak dene, kupak ne? Бул жигит Дөөлөт Мадымаев, Айша атамдын уулу, Раматулла Айша атамдын уулу, Канат Мадымаев.